Me akwala no na hu ya me. Ma me do mu so si ni so a me mfa me ho kyena. De oye no wa anya ni ye. Akwala na ye fe na Akete Mpaninsem. Onye obi abone. 2 years a oni Beyou je adwuma yen. Okọ ba bi bebre. Amanfo anhwe no. There was a covenant, there was the genesis of something na odoma nkoma ahye de ato. Odo ne de anyira ayo. Beyou da so Akete Mpaninsem pictures e won ho up to date me no ka say. Ho odo no mfiri Beyou mu. Odo ne wo ho. But right, Eei media na your first time and now subscribe. Me abel no so send be the video atum na nsabeka. Eei Akete Mpaninsem nsensem a ekoso over the weekends. Eei Polino multimedia ene maame no atwetwe nkomo. Nsem na Beyou eka. Na me nyo ogina me nchen eei Nature TV. Akete nsensem a ekoso ebe nyina no wono wonimu people enim nsem no atifi ene baabi a eko nyina. Menya no ase a mene ne ba bedi nkomo. Nature me mako aba. Mejo so me ba. Boko. O se o ba on. Si atene me ba no. Mo ba ne me. Papa. Prejansa ko. Ka se radi Yesu. Se me ba me se mbom pan. Magana fu nyina. And subscribe. E o Yesu dini. Guys, adumiti. Trust. Nature. Senior. Ishache. Akete Mpaninsem nsensem bi ekoso. Nature. Wunim nsensem mu. Right from the beginning. Sure. At that time when na wutu judges na nsem no ekura wa. I think say okura na wo break here. Yeah. Akete Mpaninsem ni Beyou e party we no na break his news no. Any ade na yekoda sorry ya after a year or 2 years Akete Mpaninsem ni Beyou entemtete no. Ne maame say o patch o say Beyou engine ba no na one no enye adwuma. Nsem we say e den na wo ka fa ho. Okay, first of all, no, I mean breaking news. Me say I think say maame no a chopa no abepa. And Beyou so no on here baby anka say waje Akete Mpaninsem. Okay. It mean I'm talking about the fact say maame na abepa cho say Beyou fan born in there and channel. Now, maame no de why no waye nyansade. In fact, nyame say enka no kre. Se efri na kumemu dia odoma nkoma behwem na wama asundua yeden avrini na mmom nso mi de minim se firi na komam na ade ba kwa mesre ni se onhwe yi ni wankugina ba bia nka se na ebo a abedi matam your friends waye adi matam ankene che di mat oye ni se de meso sin so Ghana anum se no ene social media no ontimi a sa video na watwa no ontimi a mane ne den emba honum but what the make can say enti the make nyina say a cheopa na abepa ne de wayade nipa de wofomo a na wahu realize mistake say we na maye na abepa che na asumya de aba enti me de obusa me say a cheopa ne de wayade nyam say nka no kre wayade. All right, men kan say menje wadwen kire e wo wow perspective a wo no se wo don ho hye Beyou mpaboa mu a se wo ye Beyou a obeje Akete Mpaninsem baka na Kamede baton speed kamede Rolls Royce engine bi no anu bi nkra na kameto amede betinu ma mekwa akwaja akola Sam of course na me hu say interviews bi nso akoso amanfo eka wo de wo senka wo ye Beyou a obeji no eye nana ye bo a eye actor friends nana ye bo a ono no wo ye obetumi di watam yi pa no wo di nsem bi atodwa wo se Beyou enhwe yie na akwa na okwa akwagene no onhwe na Beyou kra akwaje akwa na ono na ye bo ano okọ Beyou channel na ohu Akete Mpaninsem video a omosompo na onhwe na emma Beyou enje akwa no. Okay onim they all can metiwase but let's think about this say akwala na ye friend Akete Mpaninsem onye obi abone oye innocent onimu hwe enti se maame no na se yesi yanininya maame no na ye obi ti odi na tema maame no mudi na tema me am di na ye mfa me ho because ade no ye kan bi awantie emfa me ho say akola na ye totally innocent onim de ekoso bia whatever that is going on whatever that is happening she's got no idea enti akola no be baba be nyini
so me video ya muche and delete ya bed we ase kopim say social media Africa na ba ba kese e bed down mo beba benya baba beto aka say anti say na wake farm say na wake farm say na wake farm but what in common ase intimate die akwala no for the sake of akwala ne dachi ene akwala na mu ni die onye obi ahwe ene yenye nsu nim say akwala no 2 years onyi Beyou je adwuma yen okọ ba bi bebre amanfo ahwe no me patriotic in common ase amanfo ahwe ne sesen wo kasa amanfo ahwe na mami entias amanfo ahwe ne sesen o ma video no no mu twa video pa na se no ya odabo twa video ewen ekose ekosi se ya adabo no ne ya adwuma keko ne ya adabo na ne manage no enye ya odabo na ne manage no yes but na ya odabo ni twa na amanfo hwe eko na se ya adabo ko ni twa ba ko pe no kra case ni see na that 2 months be pe and it happened ntino na wo hu ni videos we yan ka no kre na yan ka no kre o chiremu a one ya odabo videos um ko twa no na amanfo hwe eno no ya eno kra mo be kwampo na mo hwe base because of ya adabo no on numbers the data or when views the data on attention the data into mo hwe ya na bo mo hwe because of ya adabo na nya Akete Mpaninsem nti ena ya adabo so video no twa no entwa Beyou events Akete Mpaninsem kwa otwa events o casting actors bebri kan ho eno mu twa asa video so atase yeah okay on social media amanfo aso esi maame ne so yi pa omo so nsi ne so me omo so esi ne so mfa me let's say maame ne de wo fo esi so me akwala no na hu ya me maame no de omo so esi ne so a me mfa me ho kyena do ye no wa anya ne ye ena so wanu ne ho no pa kyewa hwe onwe ye na mdi kan start ye onwe ye no anya na adwen se oba be take asem emotional na wa be jira ba bi akosu se Ghana for di matem ko bet osun o ba bi kura ontimi because do ye no so abe patch wonu no abe patch o de woni say ni punishment no ogina okay Ghana fo nyina kan ye fakura ni ko wan fakura na anko whether say it was her selfish interest whatever be na you made I don't care na yemfa ne say bi so a no try say oni Beyou be settle na Beyou ensu boafu say won gye no adat there e ko sisen ya nte ho asem bia ama bibia say ni honum it never happened like that there she did not Brofonoma one take step oni Beyou sensem ne baaye no akwa no bedi no wanya na adwene mpoda se o de akwa no koma ana uhu ni wese nke betran nke be hu sata me ejina mu ane ye keka nsem ne bia de be to from bia ke ni ate ni aka ba ye hu ho hwe nti no de okay mami bi say after so many years say 2 years or something Akete Mpaninsem mefa ne baby Beyou nso afa ne baby Beyou say Beyou won kraminu I think esikokotie na one time payment na Kwame Eugene so aba be kan on the order dada let's say nipa 3 and 3 say no say Beyou ene okasa oje Akete Mpaninsem a unsusu say ebefa me de ebefa to me no say Akete Mpaninsem Beyou feature Akete Mpaninsem wo ne channel ne so a ebefa na emfa gidigidi because of sebefa ejina Akete Mpaninsem maame so okay any Beyou mu adwuma a wose omunya abotre den eye ansan na se obegina wagene no matwa adwuma because Beyou no onye ono nko abiem owo followers fans adofo a yeden edi nachi won ni management any ade said the assembly sisi ye no ntwa mpwantwa bi amaame no kotena ba bi kekan and all that no entino ukọ video ni comment section kwampo na utikra be ya which me understand which I understand Ghanaians no mo yes adien because they love Akete Mpaninsem and no mo ntan Akete na mo person je say maame na de no ye no anye den wanye ni ye sinamba to atase entido omu so mu ye adwuma pa Ghana for na chew more so atase omu pa Ghana for na chew Akete Mpaninsem say a case in the critical pa wo mpa ya Beyou maame no ekofa ne so e de a chew pa ne bae enti maame no ekofa Beyou maame so e no de a chew pa ne bae e honum na ma case ni kran ti say critical enti no maame na Beyou maame no so atase ene Akete Mpaninsem maame no say ye wo channels bi o mo betimi asa akoso akopa ache woni mo aka Ghana fo akomato mo yemo a because what happened na she Ghana fo no so atase yes obi hwe video is say or here because of pewasem into so atọ band na o isu wife akra no de hwe wa eye hunhu do
nti wo ne na odo nti ese ano so mo be comment wa sese ano asem bi aba na so omo kana wanti a walusi wa ankasa audience but what in common as nti no what happened no Ghanaians are angry omo bu afu a e wo say Akete Mpaninsem maame no ene Beyou maame a omo so omo de a chopa ne ba na enye mo na Ghana for no nye den enyintim Ghana for be dia to minimum asem si en de ehye wo mo yeah abusia ha Eei media plus account and your first time I subscribe ni me abel no so me ni Uncle Nature follow no all social media platform YouTube and so ono so wa say ya make say oye nyoma obo no homoden what ya say Nature ye ba beko afutuo ben na ode be ma Beyou ene Akete Mpaninsem Akete maame na Ghana for kan nyina bom nyanko eni de meka nyina bom ni se obi abewu bibi abetwam yemfa sunfie ntima yemfa ni de ni obu ma ye ho yenji ani gobe na ye oda kope bitodi ufili se ukomiemia nofo a komiemia ufili se wale oba ne toso a wale ufili so wale tientia wale de wo pese oya wani beji no ye because we ase it's all about happiness. That's it. That cano enche we used to see a video here if 50 years by now ni na kra na now mo ankokra wabo akokra wuchi ubensi akse kra ye bo abe pin kra na opebe video ti akose nti jiwani ewo no kra kwanse mfa ni de ni ubu mu ma ye ho enu nti na me ye abofra bi a me bu ade na okay me de ani de ma obia no okay wo asem kan okay me ni asem kan but masema me wa na wan ka fun men kan asem fun bia masema me wa etwafo Akete Mpaninsem free Beyou hon no na ofambo with the acting what I say because they say okoset sukrebu anu ntumi nkasa eni ade na me feel say na ye Beyou sunsuma na free no this time oba no ye be hu all the Akete Mpaninsem Beyou this is no so obegina Beyou beje no me de me wo gidie say Beyou beje no okay what I say because I was a Beyou ntina we just say ba so obegina Akete sa Akete dada Akete no ebeba makwa ebe onwa there was a covenant there was a love there was the genesis of something na odoma nkoma ahihye de ato me kona sinesi na akwara ne ko me enye me yawo because the entire gazen ke ye hu one temple ma ye hu esikokuti aga one temple ma esikokuti ngo ye be hu omwe but one temple ma esikokuti are functioning e is the will of God. Can I preach? It may be is the will of God that's made come on that thing to happen so Papa mambusa say who can say covenant any love there Akete Mpaninsem in case Beyou ejini tumu kura na we be say same way odo ana ewo ho ana one ne ye adwuma na ebeda ho awo odo ne de enyira ayo Beyou da so Akete Mpaninsem pictures e won ho up to date me no ka say opa ko wona ko e won ho odo no mfiri Beyou odo ne wo ho but the Beyou be mom ni say me de me ni say e be ye nkrata asem mo enkoye o we dey say da kra ne to me ma me ntini oh no Debbie and I said them to any example me do said them in ya na say me sign as a brand ambassador for nature product nature manpower whatever nature spiritual na me sign was ambassadorial dealer e was say me yin some free me of course but I was say me yin some film na me no deal business exactly what I say because business is what will take you to where you want to go okay which this time more business people work lawyer and some termination no e be a sign contract 2 years ne so a na say metwa so a lawyer beba so lawyer beba sa time ni beduru na say maame ne say oh sa time we dey mint mi biemu a na why then wa beje ne ba on sa me pa ache ubiem we dey nya ache opa bi asem okay me so me fa Akete Mpaninsem ma me sign ne contract 10 years contract so ati ase maame ne beje tuma na onyi ntum maame ne papa ne wom because of sakra ne under age yes it is what it is abusuya yakasa nwapi ye bepese ye den komo no ebesi ase aha Eei media plus subscribe ni mi abe ono so ene ye chicheku ye 1957 ehu promo ye ton ticket ye ase ye gine ye Kumasi city mo ye chinu Kumasi nyina ye ton ticket nene amanfo nso aya de
amanfo ato 100 tickets ebi ato 50 ebi ato say ankonature nso ba ya ono nso e de nanimonyam e beta ato ono nso beto tickets ono nso ato 5 what you say auto VIP no mako 5 which is 500 Ghana why are the mo me pene abusia aha ne ndin komo no bisi